ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga abantu bethu babefuna usizo beqondana nomuntu nje ozobatshela iqiniso, ozobatshela ukuthi isitha sokuqala ingqondo yakho, isitha sokuqala indlela wena osubheka ngayo impilo. Kunabantu uthola ukuthi ngazo zonke isikhathi into ehlezi bagcidela phansi indlela abacabanga ngayo. Bakhona abantu abangafuni ngisho ukuzama ngoba bakholelwa ekutheni vele ngeke bezolunga lutho ngoba bona bayathakathwa, bakholelwa kulo nto leyo ukuthi ngeke belungele lutho ngenxa yomlando womndeni wabo, ukuthi ubani ubani wenzalani ukuthi nokuthi emndenini, okhokho bafake ukuthi nokuthi. Lowo muntu loyo awukho umuntu ongamsiza futhi awukho umthandazo ongamsiza, kodwa into yomsiza ukuthi ekuguqule isimo somqondo wakhe, isimo sendlela yena abheka ngayo izinto, isimo sendlela yena asuke ecabanga ngayo. Sengathi ngahamba kuhambe silashwe nje bafowethu ngokomqondo, silashwe nangendlela esicabanga ngayo, kungekho ukuthi solashwa ngokwewasho kuphela nangokwemithi noma ngangokuthandazela, kodwa isimo somqondo siyadinga ukuthi silungiswe, isimo somqondo siyadinga ukuthi sishintshwe.